Ja bi najavio mog kolegu iz Beograda, Škart Prote Škarta. Dobro nam došao. Dobro, zdravo svima. Sad jedan mali eksperiment koji traje 5 minuta. Dakle, samo bih zamolio asistente da ovo podele. Po dvoje idu na jednu. Evo, radi se o sljedećem. Ovaj eksperiment se... Da, slobodno, može i profesorima. Zove se javna proba. Dakle, mi ćemo sad da probamo jednu pesmu da izvedemo zajedno. To je užasno jednostavna pesma. Zapravo, ja sam pripremio 3, ali... Da, malo da se udaljim. Pripremio sam 3, ali ćemo raditi samo jednu. U pitanju je dokumentaristička poezija i pesme su pisala deca iz doma u Beloj crkvi, znači to je dom za decu bez roditeljskog staranja u Beloj crkvi. Zatim su pisala deca u Subotici i pisao je pisac David Albahari. Dakle, mi ćemo sad da uradimo ovu najdužu, ali najjednostavniju pesmu. Peva se unisono, to je kao neki zajednički rep, tako da tu nema ni melodije, ni ničega. Vidim, neki se mršte, ali ne brinite, to je potpuno jedna jednostavna stvar, nemojte da se plašite. Dakle, i nesluhisti, i nesluhistkinje, i svi antisluhisti i tako dalje, svi su dobrodošli. Da li smo podelili tekstove? Dobro, evo samo što malo. Imaju svi? Dobro. Evo, samo ja da dobijem jedan, izvini. Daće vam. Dobro. I još neko ko je dobar pevač, pevačica, samo da dođe sa mnom. Bilo ko, nek se samo... Evo, Luka, može? Aha, dobro. Ne, dosta da bude zvijezda večeri. Ima ova djevojčica... Da, bilo ko, stvarno, samo brzo. Ima Lema ovdje, nije došla. Dobro, mi smo htjeli da razbijemo temu. Dakle, drugarice i drugovi, radimo pesmu koja se zove Vanzemaljska škola. I evo sad ćemo samo zajedno da pročitamo ritmično da bi vidjeli kako ćemo to da izvedemo. Može? Znači ovakav je ritam. Samo ću ja da prike improvizujem, a ti mi samo priključi pa ćemo da na kraju rasporedimo uloge. Znači ovako ide. Iza 7 staza Saturnovih kola ima jedna bijedna vanzemaljska škola. Sve naopačke, ništa se ne mora, ima jedna bijedna vanzemaljska škola. Ni ocena nema, ni straha, ni bola, ima jedna bijedna vanzemaljska škola. Tamo ću pobjeći od table i stola, javit ću ti gdje je vanzemaljska škola. Užasno jednostavno, kao što vidite. Može? Sad ovako. Mi ćemo da prvu strofu odrepujemo i onda svi zajedno. Mi drugu strofu, svi zajedno. Mi treću strofu, svi zajedno. Mi četvrtu strofu, svi zajedno, ali kod ovog javit ću ti gdje je, malo usporavamo. To je kao neki krešendo. Javit ću ti gdje je vanzemaljska škola. Možete samo da bacite papir na kraju ili šta god vam je pri ruci. Neki salve, nešto bacite u svakom slučaju u vazduhu. Radujemo se vanzemaljskoj školi, znači dosta je više svih presija i ocena i table i tako dalje. Može? Spremni. Dobro. Iza 7 staza Saturnovih kola ima jedna bijedna vanzemaljska škola. Svi! Iza 7 staza Saturnovih kola ima jedna bijedna vanzemaljska škola. Sve naopačke, ništa se ne mora, ima jedna bijedna vanzemaljska škola. Svi! Sve naopačke, ništa se ne mora, ima jedna bijedna vanzemaljska škola. Ni ocena nema, ni straha, ni bola, ima jedna bijedna vanzemaljska škola. Svi! Ni ocena nema, ni straha, ni bola, ima jedna bijedna vanzemaljska škola.
Samo ću pobjeći od table i stola, javit ću ti gdje je vanzemaljska škola. Svi! Samo ću pobjeći od table i stola, javit ću ti gdje je vanzemaljska škola. Hvala!